laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waliyyi salihin. Nahmaduhu jalla jalaluhu wa nashkuruhu ala alaihi al-jasima. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد أيها الإخوة أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أخي المسلم لأخيه المسلم، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلقاؤنا في هذه الجلسة بمشيئة الله جل شأنه سيدور حول الإخلاص والصدق من أقوال أئمة السلف رحم الله الجميع. رأيتي الله سبحانه وتعالى إدو نعماجي مكو دي ووداني اندي تاوتاكو دي تترى دي على تجندرد ونويرنا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ويبقي دو ميد النعماجي فيني دي سودي di tawata en wawata wurude ɓaawa majje tarfata ayn ko fotata leppande yitere. min juule nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓen suɓaɓe nelira yurmede ɗeɗo mofte fiya ɓe yaltin ɗeɗo mofte min zulumatil kufri ila nuril islami. ɓe yaltina ɓe niwre keferankaku ɓe naɓa ɓe annora ko ko wiyete islam. ومن ظلمة الشرك إلى نور التوحيد. نلا دون يالتنا دو مفتي نيب شرك نبا أنو رووتين إنغول. ومن ظلمة المعاصي إلى نور الطاعة. نلا دون يالتنا دو مفتي نيب كوكو ويئتيكو يدوغول لندو جومي ميدن نبا أنو رفتاره. ومن ظلمة البدعة إلى نور السنة. nela ɗon yaltina ɗeɗo mofte e niɓe koko ete ko sincugol ɓeyda ka diina naɓa ɓe annora yondinorgol sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam. hiɗen toro allahu subhanahu wa ta'ala nde huɓintinta en nden ɗon yurmede nde nelaɗo on nelira sabu muɗum bi mannihi wa bi karami. haray si ɗum feƴƴi mi salmini on salminago islam ngo nanuɗon ngo handuɗon. haray si ɗum feƴƴi jonde nde faala ɗen jangidude nden hande kadi ko waɗi diina islamu kan ko lowre nde tawata mo hippike muɗum ha maayi o gaynata ko lowre jande sabu ko golletende ha aduna lanna. nde tawno na ha ɗo gollata ko gollata ko lannata. ko ɗum si jomin o wi wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. rew joomi maɗa ha maaya wana rew joomi maɗa ha gaynamo rewde. dewal joomi meɗen ngal gasata. dewal makko ngal hino juuti ɓuri gurdanji ɗin. gurdanji ɗin gasay hara dewal ngal no heddi. idan haray non ngal ɗo dewal ngal tagira ɗen sabu muɗum wano joomimen wi'iri wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. ngal hino mari ko joomimen jaɓirta ngal woni al-ikhlas, woni laɓɓinangol joomi meɗen golle ɗen, was-sidqu e gongugol kadi e on laɓɓingol. woni as-sidqu wal ikhlas, gongugol laɓɓina gonga e laɓɓingolngol jogodo ɗiɗo ɗiɗi watta ɗon ko wiyete ɗimmum ɗum al-mutaba'a e tagol hawrodira e nelaɗo on alayhi salatu wassalam fi jami'i anwa'il ibadat. dendangal none dewe ɗen eto hawrodirde maɓɓe. haray nde ɗo jonde ko suɓani ɗende ko min baabi al ifada wal istifada, woni nafigol e nafitorgol. ko nde ɗo deftenude imamu nawawi rahimahullahu ta'ala windi nde ɓe inni al majmu'u sharhul muhaddab en sappinay fi kala faalaɗo heɓude istifada akthar yo yilto yi'a. imamu nawawi nde ɓe faala sharhude al-muhaddab lish-shayrazi rahimahullah ɓe waɗanno majmu'u on muqaddima fusulun tahummul alima
والمتعلم والمفتي والمستفتي دامناي بأدتري دون دفتر نند تاونوكو دفتر فقه dame hittuɗe hootuɗe ko gando haani nafitorde e ko jangowo haani nafitorde e ko landotoɗo haani nafitorde e ko jaabotoɗo landal diina haani nafitorde karamo koɓɓen noon li ahammiyati hada albab aw hadihi almuqaddima wa nafasatiha karamo koɓɓen yaltini ɗum ɗon ka nder majumu waɗi ɗum defte feereje woɓɓe on yiya defte nden hino muula bismi muqaddimati imami nawawi fil majmu woɓɓe waɗa muqaddimatul majmu woɓɓe inna adabul alimi wal mutaallimi wal mufti ɗeɗo fof ko deftere wotere nden wona waɗanede defte suuta e nder jande nden karmo koɓen no waɗay tahqiqi mu'um ina jeeya e waɗuɓe tahqiq o muqaddima imamu nawawi fil majmu cheikh mouhammad salih ibne usaymin hiɓe waɗi sharhun ala muqaddimati almajmu'i linnawawi mo sharhu on no laaɓa ko ano noon kadi karmo koɓe goo wano ɓeweteɓe moustapha aba aboul moati kamɓe kadi hiɓe yaltini nde ɓe ande tahqiq labaɗo wa tahriji labaɗo haray enen ko himmini en faala ɗen jangidude kon ko imamu nawawi rahimahullahu ta'ala ka damal aranal e ɗin fusuluji ko ɓe waɗi ko fil ikhlas wa sidqi wa ihdari niyya fi jami'i al-a'mali al-bariza wal khafiya ɓe maaki ko hollugol no hani ka neɗɗo o laɓɓinana joomi ma en goonga kadi e laɓɓingol e etagol mo ɓanna anniyeji laaɓuɗiɗi e dennangal golleji makko ɗi o gollata ɗin feeñuɗi ɗin e suuɗiɗi ɗin hara la yataharraku illa bi niyatin khalisa sadiqa hara o dillata sina annuye laaɓuɗo gonguɗo no jokki nden dillande ɗon yo taalibajo on ma karamokojon eto ha woowa ɗum wontanamo sajiya wontanamo aada o woowa hara la yatakallafu lahu fi honɗum wo joomi men wi'i wa ma umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin joomi men wi o tagirali en sina fi yo en rewmo o yamirali en e dewal ngal sina yo en laɓɓinanmo kadi e maggal bal joomi men o wi'i fa'budillaha mukhlisan lahu ddin rew joomi maɗa hara ko a laɓɓinanɗomo joomi men wi'i aya goo wa man yakhruju min baytihi muhajiran ila allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu lmawtu faqad waqa'a ajruhu ala allah kala yaltuɗo ka suudu mum hino fewti e ko joomi men wi'imo kon mayde hewtimo e laawol ngol hayso hewtoyaali sabu moƴƴude annuye on timmina e joddindi o fodandin ka allahu subhanahu wa ta'ala ɗum ɗon heɓorta illa bil ikhlasi wa sidq fil ikhlas ko ano noon kadi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki e hadis mo tawata imamu Bukhari fillike mo imamu Muslim e ko wana kamɓe hadis ɗettaɗo amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wondema innama al a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi on o hadis nelaɗon ɓe maaki faame golleji ɗin kaka annuyeji iwri ko ton kadi ittirta faame ko wodani kala jiyaɗo neɗɗo e gollal ngal o dillani koko anniyi kon kala noon mo tawata annuye muɗum on e fergu muɗum ngun ko sabu joomi meɗen e tawtoygol nelaɗo haray baraji muɗum ɗin koko anniyi kon kala kadi mo tawata dillande muɗum nden ko fi aduna mo heɓata ma fi debbo mo o jomboyta haray joddi muɗum ɗin kadi haray koko anniyi o yehi konko ɗum o windante imamu nawawi ɓe addiɗo aya suratul bayyina aya suratu zumar aya suratu nisa ɓe addi maku nelaɗo joni noon imamu nawawi ko faala en eggande ko aqwalu ala arifina fil ikhlasi wa sidiq ɗum ɗo ni lubbol jilsa ɗum ka ɗo ni lubbol faslu joni on andi lurral ala wondema anna al ikhlas min asbabil qabul no jeeya e sabuji jaɓanede
summa al ikhlas sifatun jamil ɗum ɗon lurral ala. Joni noon ko honɗum woni on ikhlas, ko honɗum woni as-sidqu fil ikhlas. ɗum ɗo kala dillowo si andi ɗum ɗo laaɓanimo iwri min haula'i l arifin, woni haula'i l ulama arrabbaniyun, ɓay ko ɓen wi'ete al arifun. Imamu Nawawi hino suɓi ɗo seeɗaɓe maɓɓe andaɓe ka salafu yawtuɓe ɓen, wondema ɓeɗo hino jeeya e ɓuraɓe andirede heerorgol ne'ugol pittali munɗin e to ne'ugol pittali yimɓe ɓe. Ko waɗi si neɗɗo on wawali fittandu ndun o gaynata goɗɗum ngo, si o wawali ɓernde nden o gaynata goɗɗum ngo. ko ɗum sinelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki laysa shadidu bi sur'a innama shadidu alladi yamliku nafsahu inda alghadab. ɓe natti hunde nden ka ɓernde. ɓe maaki inna fil jasadi mudgha ida salahat salaha aljasadu kullu wa ida fasadat fasada aljasadu kullu ala wa hiya alqalbu. ɓe natti kadi ka ɓernde. idan al arifuna billah ɓe wiyeteɓe arrabbaniyun ko ɓe aynitanta yimɓe ɓen ko islahul qulub wa ilaju amradil qulub, ko moƴƴinangol ɓe ɓerɗe ɗen e ñawndugol ñabbeli ɓerɗe ɗen. si ɗum ɗon moƴƴi tun haray neɗɗo bi isnillahi ta'ala o moƴƴori. hiɓe addi ɗo noon konguɗi karamokoɓe arifun rabbaniyun ko ɓe faami kamɓe kowoni ikhlas. no gasa enen kadi tawten ɓe faamen ɗum eto ɗen timmingol ɗum, joomi men moƴƴo e meɗen heɓe moƴƴere nde ɓe sappini nde. ara nun ɗum imamu Nawawi ɓe make ka muqaddimatul majmu' ɓe make wa hadhihi ahrufun min kalamil arifin fil ikhlasi was sidq. konguɗi ɓeɗo anduɓe ne'oɓe ko ɓe faami kon e ikhlas e as-sidq fil ikhlas. ɓe make qala abul abbas abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma, ɓeɗo ko sahabaɓe. ɓe maki innama yu'ta ar-rajulu ala qadri niyyatihi. ibn abbas wi faame jiyaɗo kala ko o golli e gurdam makko ɗan e inde diina haraka ka o faandi heɓugol baraji, ko o jonnete e ɗum ɗon kon ko embere annuye makko on, wona embere yangiki. embere ala qadri niyyatihi ko embere annuye on o jonnirte. ɓe wi imamu Nawawi ɓe make qala abu muhammad sahl bun abdillahi tustari, ɗen andi ɓe hiɓe jeeya e jammaɓe al arifun andiraɓe tarbiyatun nufus rahimahullah. ɓe make kamɓe abu abdillahi tustari ɓe make nadara al akyasu fi tafsir al ikhlas. wo ƴoƴuɓe faamuɓe ne'oɓe ɓen ɓe darti ha no ɓe firira kalima ikhlas kon woni ɗum. wo falam yajidu ɓe heɓali gayra haha, ɓe heɓali ko ɓe firi ikhlas al akyasu, ɓe heɓali sina koni arde ɗo kon. ɓe maki awalan an takuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdahu. koni ikhlas ko nde laatoto dillanɗe jiyaɗo on e deeƴanɗe jiyaɗo on ka gundo makko e ka kene makko fo yo taw ko joomi men heerani kankutu. hara kadi la yumazijuhu shay, hara jillata hunde e ko joomi men waɗana kon, la nafsun wala hawan wala duniya. hara wonki natata e golle ɗen, geɓal wonki natata e majje, geɓal beleɗe e faale natata e majje, geɓal aduna natata e majje. Sahl bun abdillahi tustari ɓe make ko ɗum ɗo firtiri ɗum al arifuna billah, woni al ulama'u rabbaniyun. ono kalmo kojo weteɗo asirriyu rahimahullahu kamɓe ɓe make koni ikhlas ko la ta'mal linnasi shay'an, wata waɗan yimɓe ɓen fus, wala tatruku lahum shay'an, wata accamɓe fus, wala tu'ti lahum shay'an, wata jonnu fi maɓɓe fus, wala takshifu lahum shay'an, ta feññinanɓe fus. awa ɗiɗo fof si a waɗay ko lillah, si a accay ko lillah, si a okkay ko lillah, si a feññinanay ko Allah,
na tagore makko nden ɓe maki waru wiina an Habib ibn Abi Thabit at-Tabi'i wo oɗo fillanike ɓe wi'i annahu qila lahu ko honnu woni an niyya wo ko woni niyya ko nde ettotoɗa kala gollal ngal waɗata habbitoɗa ha annuye maggal tabita ka ɓernde ma laɓɓina on annuye non dilla ɓe wi marɗo hakkil si fokkitani gollal o dartoto taw ha o anda ko honɗum imminimo ko honɗum o woni waɗande ko honɗum o heɓata ɗo o yaha non ma o acca ɓe watti ɗon kadi ɓe wi ɗettama e oɗo abi abdillahi Sufyan ath-Thawri Sufyan bun Sa'id ath-Thawri ɓe maaki ma alajtu shay'an ashadda alayya min niyyati innaha tataqallabu alayya ɓe maaki ala komi gerdi e muɗum ñawdugol e gurdan an ɗan ha hewti annuye on ko waɗi annuye no yaawi ko waylitoto adday mo ha fewnamo ɗo sa weltindike tun o fewtiraɗaki sa ko ɗum ɗo maaki Sufyan ath-Thawri ɓuraynoɓe yangude thalithan ɓe wiyeteɓe Abil Qasim Abdul Karim bun Hawazan al-Qushayri ɓeɗo ɓe wi ka risala maɓɓe wo al-ikhlasu koni laɓɓinangol joomi men ifradul haqqi fi ta'a wo ko wotinɗingol telɗina joomi men ka dewal waɗira ɗum bil qasdi ka faandagol mo wa huwa an yurida bi ta'atihi ko nde jiyaɗon faandorto dewal muɗum ngal attaqarruba ila Allahi ta'ala ɓattorgol joomi meɗen joomi men ɓannama hara duna shay'in akhara hara ala goɗɗum goo ko faandiɗa min tasannu'in li makhluqin fi labingol gollal wonande tagaɗo ala haajoy ɗum aw iktisabi mahmadatin ma ɗum faggitagol mantede indan nasi ka yimɓe ɓen ala haajoy ɗum aw mahabbati madihin min al khalqi ma yiɗugol waccede immorde e tagore nden aw shay'in siwa taqarrubi ila Allahi ta'ala taway ala fuy ko neɗɗo on faala siwana yo ɗum ɗon ɓannumo ka joomi makko ɗum ɗon wona sabu ko joomi men ɓannirimo ka makko woni koye taw ko attaqarrubu ila Allahi wahdahu woni hadafu ma on e dillande nden ɓe maaki ko wana noon Imamu Nawawi waɗi taliq ɗo ɓe maaki wa yasihu an yuqala al ikhlas ɓe maaki hino selli kadi ka firtiren ikhlas ɗo ko Imamu Nawawi ɗon andi ɓe gawni kongude karamo koɓɓen ɓe ɓiso seeɗa ɓe sellina ɓe maaki no wawa wi'ede al ikhlasu ko woni laɓɓinangol joomi men tasfiyatul aql koye neɗɗon wuppu haqqille mum ɗen ha ɗe laaɓa poy an mulahadatil makhluqin ga e aynitugol tagaɓe ɓen e kala ko waɗata haray a laɓɓinani joomi men tasfiyatul aql ko laɓɓingol haqqille ɗen yaltina e majje kala ko waɗata an mulahadatil makhluqin aynitugol tagaɓe ɓen e ko waɗata kon pottina ɗum haray a heɓi ikhlas ɓe maaki wa sami'tu aba ali ad-Daqqaq rahimahullah yaqulu hiɓe maaka al ikhlas ko woni laɓɓinangol joomi men wo ko attaraqi an mulahadatil khalqi ko ɓantagol neɗɗo on ha o hewta nokku ka o wattata aynude tagaɗo e ko waɗata ko wasidqu ko woni gongugol e ikhlasu on attanaqi an mutala'ati nafsi ko pottitagol laaɓa neɗɗo on ga e dartitugol moƴƴereji wonkiki ko wonɗa wadde kon kalkiltugol moƴƴereji ma ɗin limaɗi wallina portagol ɗum no jeeya e gongugol hakkunde ma e joomi ma wonon fal mukhlisu laɓɓinanɗo joomi men la riya alahu ala mo yinorta wassadiqu gonguɗo e ikhlasu on la ijaba lahu haawitagol ko waɗata kon alanamo laɓɓinɗo yinorta gonguɗo e laɓɓingol ngol hawatako ko waɗi ɗum ɗo hino jeeya e ko tawata karamo koɓɓen ɓe andiniri al ikhlas wasidqu ko torete e ko hana torede ñande o ñande nas'alullah azza wa jalla an yarzuqana sidqa wal ikhlas ɗum koko torete ko ɗum no woni ɗum ko ɗum woni ɗo ko ɗum si abi yaqub as-susi rahimahullah ɓen ɗon ɓe maaki
متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاصه قال لنا كونغول ngol hawni be maki labbinan be joomi meden be tuma neddo labbinani joomi men ha hooli labbinani mo wo haray laabal makko ngal no hato jinni e labbintinde kadi laabal tuma labbinan be joomi meden be yehi ha watti seedade ana mukhlisun lillah haray ikhlasuka hadha احتاج إلى إخلاص آخر كما يقولون هناك توبة تحتاج إلى توبة كوادي سنتو أون سيدي كنو لأبني هرا يزكى نفسه فهذه التزكية يتاب منها إذن متى شاهدوا أي أهل الإخلاص تمفو بهاب واتي سيداد في إخلاصهم كاللأبن قول بكامبه الإخلاص بلابني هراي احتاج إخلاصهم هراي نغال لابال مابbe ngal be nodditido ngal hato jinni ila ikhlasi labal gongal kadi angol do kongol no hato jinni beydugol dum woni adamu ru'yati an-nafs wa adamu al-ijabi bir-ra'yi ko do si karamo ko be toroto no be inna Allahumma inna na'udhu bika min at-takalluf lima la nuhsin ونعوذ بك من العجب لما نحسن بترتو دون جومي من دوما جومي من توريك ما داندوغول من فاويتاغول اتاغول وادوغول كو اندي واواتا من تكلف افسد ko dun si jommi wi ne la don yetobe wama ana minal mutakallifin mimmi fawata ta ko mi wawata ko mi wawi tummi woni fokkitande ko dun si karamo ko be salaf be wi ay jomi meden toroma ya dandu men fawitagol ko men wawata meden toroma kadi ya dandu men hawitagol e ko men wawi ko a wawata ko yo allahun dande a fawitade dum a bonnoye ko waduda kon tayda wawi no wadi yo allahu on dande a hawitade hoorema e ko wawuda ko on andi jaka jiyaado on ko ma o waynondira haddun nafs jabal wonki kin kanyum ma potto konon de tama Dhunnun al-Misri rahimahullah qala Dhunnun maki thalathatun min alamati al-ikhlas piji tati e jiyaado no hollahi mo labbini istiwa'ul madhi wa dhammi min al-amma fotugol ka makko ter waccowo e aybinowo ka yimbe be mo waccimo e mo mantimo haray beedo dido no fotana mo ter fannima no wodi e beedo mo buranama haray peesu ikhlas on hewtali do si tawi a weltoray waccowo tikkira ay bindo haray ikhlas on hewtali taw ko ma fota kama al madihu wad-dammu min al-amma ara niñowo waccowo fo no fotane ter wa nisyanu ru'yati al-a'mali fil a'mali Dhunnun al-Misri be maki e yeggitugol jiyaado on yi'ugol golleji makko din e der golleji makko din moƴƴereji din ko yo yeggitudi na yo bannitudi nyande o mi wadi hanki mi wadi hecci hanki mi wadi o terto dum waqtida'u thawabil amali fil akhirah hino jaa alamatul ikhlas dabbugol e habbitagol njoddi golle makko den yo yoboy dum laakara taw dabbugol lande diina o hettaga njoddi din aduna ga dum non siko e tagore den o dabbi dum haray ikhlas on no manki idan ko di tati Dhunnun al-Misri wallini koy taw waccowo e aybinowo no fotane ter e golle joomi men de gollantamo de e tawde a yeggita golleji moƴƴidin e nder moƴƴudi maada di e tawgol baraji ko wonda gollande joomi men kon ko laakara faalada hettoyde na aduna wadi joomi ngo wi innama tuwaffawna ujurakum o wi yawmal qiyamah yo taw ko ton neɗɗon habbi te taman Hudhayfah al-Mar'ashi be do ko ulama ar-rabbaniyun be hino lolli e mabbe ko bewete ulama ut-tarbiya kala ka wiuden ulama ut-tarbiya wi kala ulama ut-tarbiya wi ko benni
ɓen hino anda hiɓe sappora hondu hiɓe anda golle maɓɓe ɗen ko pittali ɗin e ɓerɗe ɗen koye ɗi laaɓu moƴƴa ko ɓen wiyete ulama ut tarbiya ko ɗum si tawi no woduno haɓɓay ɓe cawli yaha jangoygol tarbiyatu ko ɗum si tawi woodi wi'uɗo mi yehi ka imamu ahmad ibn hanbal rahimahullahu taala duuɓi ɗiɗi jangugol jikku imamu ahmadu ngu e mbaadi maɓɓe ndi e dillanɗe maɓɓe ɗen e natanɗe maɓɓe ɗen e yaltanɗe ɗen e gollodire ɗen sanatayni lam aktubu an ahmad shay'an duuɓi ɗiɗi miɗo ka duɗal imamu ahmad mi windali konngol ngol ɓe yewti komi ndaaray woni gurdam maɓɓe ɗan no ɓe wuuriri non ɓay mi heɓi duuɓi ɗiɗi min ni miɗo yaade mi etto mi wuurira ni haa mi woowa ɗum mi yaha noon mi janngoya on anndi tan al adab yutaalla jaka needi hino jannge kono no fanɗi haɓɓowo sawdu hannde wiya no yaade janngoygol needi kono yaade janngugol ganda ko ɗum si ɓay needi ni yeggitaama gandal ngal aynitaama ko ɗum so a yiyay jon gando jiɓoɗa si o hino janngi ko waɗi si gandal tawi needi tun a tawayno laba kono si gandal tippike ka needi ala kadi a tawayno hulɓini idan wan abi usman ɓeɗo ɓe maaki rahimahullah al ikhlasu sa landama honno laɓɓinangol joomi men wo ko nisyanu ru'yatil khalqi ko yeggitugol ma yi'ugol tagore joomi meɗen nden bidawami nadari ila al khaliqi sabu duumagol ma aynitugol joomi men e kala ko waɗata ɗum ɗon yeggintinte yeƴƴitagol ndaarugol tagaɓe ɓen e ko waɗata ko andi ɗum ɗo wela ɓattade mana fi hewtugol ko joomi men nemin tama ɗum wosi tawi kala kum waɗata ko joomi men wonɗa aynitude kala kum fokkitanɗa ɓernde nden koye joomi men woni yahude wo haray ɓernde nden heddaki ka yeƴƴitoro goɗɗum go ko ndarata ko joomi men weltoto ɗo waccaylan ɗo mantaylan ɗo hi mi yehi yeeso goɗɗo go mi ala haajoye ɗum ene ɗo simi yahali joomi men man wacca ayiɓinaylan ɗo joomi men lettaylan ɗo joomi men tikkanaylan ɗo hi ɗo ala ko joɗɗintanmi ɗo mi ndarata goɗɗo go idan si neɗɗo on duumike ndaarugol joomi men e golle makko ɗen ɗum ɗon yeggintinnaymo ndaarugol tagaɓe ɓen e golle makko ɗen en andi ikhlas no sewi si tawi noon en firtanaka ɗum ɗo en toroto ko en anda si en anda ko ɗum ɗo ni ikhlas sen immani ke honno waɗirte neɗɗo wata yahande ko anda waɗa ɗum ko ɗum mo faalama wonde darnowo o janngay no darnirte ha o watta ɗettude maadi e kaydiri o darnandiɗa ka o jonne pla hara mandinno ɗon fof no desinaka kaydiri ɗon o wallina kaydiri ndin o darnaɗa on say naate hoɗe tere so jokkano waɗoɓe ɗum ɓen ha wondude hakkille yiɗugol e aynitugol kere wawayno ɗum o wawata idan ikhlasu on komin baabi tarbiya ɗum ɗo no ngol ɗo konngol noon abi usman si jiyaɗo aynitingol yarta o fowtoto nisyanu ru'yatil khalqi ko yeggitugol ma hay ndaarugol tagaɓe ɓen e ko wowlata e ko waɗata konnu okkatama ɗum ko bi dawamin nadari ila al khaliqi ko ya duumo ndartugol taguɗo on e ko waɗata kon ko ɗum yeggintintama yeƴƴitagol tagaɓe ɓen e ko waɗata kon ene sa hewtiɗo kon ɗum sattata haray fof selli fof moƴƴi ko ɗum si karamakojo goto wi ida sahha min kal wuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turabu o wi joomi min hakkunde me en si tawi tum moƴƴi haray gasi hara mi ɗaɓa goɗɗo goo ko moƴƴatama ronka moƴƴude ko adi an si a moƴƴodama tum haray moƴƴi kono bonodirɗo e ma o haray kadi boni idan ko on aynete ko ana noon kadi hudayfatul mar'asi rahimahullah ɓen kadi ɓe maaki al ikhlas ko woni laɓɓinangol joomi men ko an tastawiya af'alul abdi fi dhahiri wal batin ɗo noon ko golle ko woni ikhlas ko nde golleji ma ɗin fotata ko waɗata an tun kon e ko waɗata sino feeni yaasi kon ɗo haray anta mukhlis
awon andi ɗo goto fof ɗettay ɗo joni hoore mum wiya andi min miɗo laɓɓini jaka alhamdulillah yo Allah hon tabintinna jaka andi maɗum o wiya jaka andi min mi laɓɓina andi min komi bandi jaka ɗum ɗo naari golle jaka ndaari no mi fewndori jaka miɗo famini noon ko min rondi darapo ahlul ihlas yo right on andi oya ko ɗum wasino talibajo on iyaka an takuna aduwan lillahi fil alaniya aduwan lahu fi sir rento wonugol giɗo joomi men si tumbi a waɗay fof waɗa no waɗirte noon wona gaño makko si a weddike ma saloɗa wadde ko waɗata kon si tumbi huwayno riya wo ko nde golle jiya ɗon fotata feeñuɗe ɗen e suuɗiɗe ɗen ko waɗata kanko tun o waɗa si tumbi ko waɗata si tumbi o waɗa si o weddike haray o woni laɓɓinanɗo joomi men ko waɗi ɗo haray hollina yimɓe ɓe ngoni aynude kono si tawi o weddike o waɗata ɗum so tumbike o waɗay ɗum ɗo kombo ayni yimɓe ɓe ƴettama an Fudayl bun Iyad ɓe no jeeya e arifun min al arifina billah bal ɓe hino jeeya e mawɓe ulama u tarbiya Fudayl bun Iyad ɓe maki tarkul amali li ajli nnasi riya'u accugol waɗugol gollal kulol wata yimɓe ɓen wacce ma kulol wata yimɓe ɓen aybine ko yiinorgol ɓen ɓe maki wala amalu li ajli nnasi shirkun waɗugol ma gollal ngal joomi men yamirma fiyo yimɓe ɓen wacce ma fi wata yimɓe ɓen aybine ɗum ko shirkun billahi no aɗo ɗo en yeygo hande piiji ɗon ɓe maki kon noon ikhlasu awa ya imam Fudayl ɓe maki wal ikhlasu ko woni laɓɓinangol joomi men an yu'afiyaka Allahu min huma ko nde joomi men yafotoma laɓɓineɗi fuu hara a waɗata sabu yimɓe ɓen a accirta sabu yimɓe ɓen a waɗata fiyo ɓe wacce a accata fii wata ɓe aybine a waɗata fii sa waɗali ɓe aybinte a accata fii si a waɗi ɓe aybinte idan anta innama tadumu bi nadari alkhaliqi wa bi gaddi nnadari an nadarika ila almakhluqin imamu Fudayl ibn Iyad ɓe laɓɓinigoy golle ɗen sabu yimɓe ɓen ko yiingo mi mana tertagol golle ɗen sabu yimɓe ɓen ko yiingo waɗugol golle ɗen sabu yimɓe ɓen ko shirku kañum ene ko jelo noon yalti ɗo si neɗɗo wakkila ko yaltay ɗo na o wiya huwa min ahli l-ikhlasi hara wa huwa imma huwa min ahli riya aw huwa min ahli shirki billah Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓin en nasalullah assalamata wal afiya fillama kadi e ɓeɗo karmokoɓe teɓe Ruwayb rahimahullah Ruwayb ɓe maki al ikhlas koni laɓɓinangol joomi men Allah yurida ala amalihi iwadan ko nde jiyaɗo rewowo joomi men on heɓata fandunde ka ɓernde ga e dow golle ɗe o gollanta joomi meɗen nden lonto coggu la yamal lil iwam na iwadu on wonata fandunde makko nden ko ɗum si yamalu bi iwadin wa bila iwadin ko wala noon kadi tataw o ɗaɓɓata ɗum min addarayni wala haddan min almulkayni taw ɗaɓɓu geɓal hay hunde siwana welaye joomi men on e ko joomi men jogii kon amma welaye yimɓe ɓen e ko yimɓe ɓen jogii kon wata ɗum woni faandunde makko haray o laɓɓini wa an Sufyan ibn al-Husayn rahimahullah ɓeɗo kadi ɓe maaki a'azzu shay'in fi dunya al-ikhlas ɓe maaki sa yaltiɗa ɗaɓɓa ɗum wiyete a'azzu shay bi mana ko ɓuri mettude heɓude ko ɓuri seerude sa ɗaɓɓay coggu mum ko ɓuri mettude yiitude sa ɗaɓɓay ko ikhlas a'azzu shay'in fi dunya al ikhlas si tawno no woduno marché ka ikhlas yeeyete ɗum ko milliard ji yeeyete no a'azzu shay'in fi dunya al ikhlas si tawno no woduno marché ka ikhlas yeeyete on kaka avion hewtatano placete kaka bato hewtatano o placete no hara ɗaɓɓay milliard ji maɗi yaha haka maayo ngon ka bato on haɗata ɗon tippoɗa jokka jaareni ndi yaha ha tawoya neɗɗo wawata hewtinde ɗon si wona teppere
hara kadi ko seeɗa ni maya hewtiroyta naɓora ɗon ni milliard ji ɓe fuɗɗoma wiiɗo ko 800 milliard sa termi mi yeeya joni oɗo ko ɗo tun heddi ihlas o lanni hande fayda hara ko ni sodirta ihlas ene ɗum ɗon wele heɓude kaɗuna ɗum a'azzu shay'in fi dunya ma huwa al ihlas ko ɓuri seerude ɓuri sattude ɓuri teddude ɓuri mettude heɓude ɓuri mettude yi'ude ɓuri mettude marude ɓuri mettude jogade ɓuri mettude heerorde ɓuri mettude maayidude mum ɓuri mettude naɓorde tawya joomi men ka aduna o fof ko al ihlas ɗum ɗo welafi ɗum ɗo hada yahtaju ila ma'unati llahi ta'ala wa tawfiqihi ɗo joomi men wallitotoma o hawrindinne si naɓora ɗum na ɗum welafi yo allah subhanahu wa taala teddiniren arkisa sappo e go'a bon woni an abi usman qala ɓe maki al ihlas wo ihlasul awwam heɗitoɗen ɗo ɓe sendude no woodi koyete awwam e khawas yimɓe ɓen ɗen andi fotata no woodi ɓe tawata si waɗi goɗɗiɗi haray no satti no woodi ɓe tawata si waɗi ɗin hara sattintake maɓɓe kamɓe no woodi ko waɗata tum ɓenna moodi sifa ma an kadi hana wadde ɗum hara nu wana an waɗuno ɗum on yaali abou ubaydata amir ibnul jarrah ñande landino umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fi natoygol sham ɓay umar inni ɓay ɓe humpiti waba on woni choléra on ta'un on noye leydi ni jon tay natoy ton yeɓen hoore men yiltoɗen abou ubaydata amir ibnul jarrah wiya amir al muminin umar wi nam wo afirarun min al maut afala en doginde mayde ɗen wawi daɗude mayde se yiltike madina kange mayata to umar ibn al-khattab subhanallah ya aba ubayda law ghayruka qala hadha ɗon yiino hara allahu akbar hara ko goɗɗo goo num mo wona an wowluno ɗum ko goɗɗo goo mo wona an hanuno landade lan sifa ɗum naam firarun min al maut firarun min qadarillahi ila qadarillah harana allandinolam mi sarhanayno mo ɓuri ni kono ɗen dogude hoddirago joomi men go yahen ka hoddirago joomi men ya aba ubayda abdourahman ibnu awfo ari filli maku nelaɗo on ɓe maaki si on nani ta unno e leydi nawnare raɓayde ta on naatu e mayre si yani hiɗon toon taw doguyal toon e mayre sabu mum umar ibnul khattab wi mi yetti joomi men hawrindinɗolan e ko nelaɗon addi kon andi ɗum ɗa hari ko tinnare o waɗi nafsu on ari hawrodire makko ko ɗum so wi law gayruka ya aba ubaydata qala bi hada no woodi ko goɗɗo waɗata kum daraja ko o fewndi ɗon e teddungal e martaba ko mari kon wi'e moodi e sifa on ɗon hana wadde ɗum moodi hara siko goɗɗo goo waɗi ɗum hara wattantake hakkil ko ɓenno wiyete awam ɓe tawata si waɗi a wiye tumodi acce oɗon katta on waɗu sifa ɗum no woodi mo tawata no waɗa wiya subhanallah ko an watta sifa ɗum kerɓe fof naɓe julɓe naɓe tagaɓe koɓe julɓe koɓe tagaɓe kono naɓe gootu oɗa ko ammi oɗa ko hassi naɓe gootu ko ɗum si oɗo wi ihlasul awam wo laɓɓingol ngol ɓe janga ɓe jogingol subhanallah awande e ɓayɗo golle e salaf ɓe wi salaf usmana wi an abil usman wo ihlasul awam wo laɓɓinangol joomi men ɓe janga ɓen ka amen ko jogi kon ma la yakunu linnafsi fihi hadd ko konko tawata gollal ngal waɗanɗa joomi men ngal wonki makin ala ton geɓal minen ko ɗum men konti ihlasul awam si jiyaɗo gollanay joomi men gollal hara wonki makko kin ala ton geɓal min innay ko ihlasul awam o jogi mo hani feƴƴude ɗon ko ɗum ɗo noon no gasa enen hawasuɓe men ɓe ronki hewtude taw ko ɗum siɗen woɗɗodiri ɓe goyi fal bawnu baynana shashi on jiddan hunde no woɗɗodiri ɓay si tawi an kala kon waɗuɗa ɗa yiɗi yi'e ɗa yiɗi kadi heɗitade jawabu ko honnum ɓe wi nde ɓe yi'i ko honnum ɓe wi nde ɓe nani ko honnum ɓe wi ayna rabbuk ko honnum joomi men wi ko honnum joomi men fodimmi e ɗum ko honno mi tawroyta joomi men e ɗum ɗo yalti e ɓernde nden ko honnum natata ton na yimɓe ɓe ko yimɓe ɓe natata ton
sa ayni joomi men hey a heɓata place ka ayna tagaɗo si a ayni yimɓe ɓen haray place heddaki ka aynita joomi men ko a ɗettayɗa maɗa joomi men wi ana agna shuraka'i ani shirki man amila amalan ashraka fihi ma iya gayri taraktuhu wa shirkahu min a watal naɓidude goto e golle maɗe min e kaari haray ɗettumo kanko min en gayni abi muskil si joomi men wi en gayni haray a gayni ka ara gayna ara gayniri ko ɗum si tawi ɓe wi ihlasul awam ma la yakunu li nafsi fihi hadd wo menen kala rewɗo joomi mum gayni tawi wonkikin heɓali geɓalle mum heranike joomi men ko ɓen men innata ihlasul awam ɓe janga ɓen ko ɗon haaɗi laɓɓinalngol joomi men min felataɓe ɓay ko kamɓe kono julɗo khasi alim yuqtada bihi rabbani no hani feƴƴude ɗo wowa ihlasul khawas wo laɓɓinalngol joomi meɗen heeriɓe ɓen ka amen menen ma yajiri alayhim la bihim koko dogata e maɓɓe kon harana ko dogirta e sabu maɓɓe kon ko ɓe aynata koko dogata e maɓɓe kon wona ko ɓe doginta kon enen simi waɗi ɗum ɗo ko honɗum tawatanmi no iwri ka joomi an simi acci ɗum ɗo ko honɗum tawatanmi no iwri ka joomi an ko ɗum ɗo ɓe woni kamɓe ɓe feƴƴino si tawi wonki anno mari toon geɓal joni ko joomi men tun heddi wo fa tabdu minhum ta'at dewe ɗen feeña iwra e maɓɓe yaha wa hum anha bima asalin tawa goɗɗo andata ko honto ɗe golle iwri wala yaqaw lahum yanantaɓe alayha ru'ya ɓe waɗata dewal ha ɓe yi'a hoore maɓɓe maggal wala biha i'tidadum ɓe waɗata gollal ha ɓe ɗettangal ɓe kontangal goɗɗum ɓe waɗay dewal ngal ha ɓe gayna ɓe yi'a raɓɓinɗinare maɓɓe nden toon ɓe yi'ata tinnare maɓɓe nde o gandi ɗaɓɓo mbuɗi fuɗɗike perdude o tuma wi'i heɓi yo fowto taw ɗaɓɓugol ara honto fokkita perdi kala ko ɗuuɗi si waalike ñamugol jokki ɗum ɓeydoto o owe joni noon sa watti calculde ko waɗɗa kon a acciri ni golle ɗe sa yi ko waɗɗa kon ɗuuɗi a ɓeyday a ɓeydata ɓe wi awa kamɓe yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen si ɓe waɗi koko dogata e dow maɓɓe kon ɓe ayni ɓe darata taw wona ko ɓe waɗi kon ɗum ɗo ko nun tawatanmi ɗum no iwri ka joomi simi waɗi simi acci ko nun tawatanmi no iwri ka joomi an simi acci ko ɗum ɗo ni kamɓe aynande maɓɓe nde wowa amma sidqu ɗum ɗo ni ihlas imamu Nawawi ɓe addi babu sidq ɓe maki wa amma sidqu no gongugol non neɗɗo nge ɗum ɗo kono joomi men wi'iri ya ayyuhalladina amanu taqullaha wa kunu ma as-sadiqin wonde e moƴƴuɓe gonguɓe ɓen qala al-Qushayri rahimahullah fi risalatihi o wi as-sidqu wo ko imadu din wa imadu al-amr wa bihi tamamuhu wo ko gongugol hakkunde mum e joomi mum woni doosal fiyake o ko ɗum woni doosal diina kan wa bihi tamamuhu ko ɗum diina timmirta wa fihi nidamuhu ko ɗum yuɓɓi diina wa qalluhu wo ko ɓuri fanɗude daraja as-sidqu ma Allah huwa istiwa'u sirri wal alaniya koye taw gundo ma o e kene maɗen no fota terka taguɗo o joomi men yiratama sa weddike ni noone si a feeñi noone goo haray ka joomi ma kanko rentuɗoma fi sirri wal alaniya on si a weddike himo renti ɗo e si a feeñi e ɗo no fota ter a ɓurnali ka suuɗiɗa weddiɗa ɗon kono a ɓurnali kadi ka feeñuɗa ɗon andi fof hiɗe fotane ko ɗo ɓuri fofude e gonguɓe ɓen hakkunde mum e joomi mum sina ɗum sirru on no hani ɓurde alaniyatuhu ene ɗum ɗo no anda hara andi si tawi sirru ma e alaniya ma foti haray anta aqallu ahli sidqi daraja an ɓuri fanɗude yimɓe gonguɓe ɓen daraja ka joomi meɗen wo an Zannuni al-Misri ɓe wi e Sahl ibn Abdullahi Tustari ɓe maki la yashummu raihata sidqi uratake barngol e urngol ko kuyete gonga
abdun jiyaɗo dahana nafsahu ɗay bi mana ɗoftiɗo wonki munkin aw gayrahu ma o ɗofti ko wona wonki makko kin e lundagol joomi meɗen oɗo haray ko wiyete assidiqu luuɓaali mo to gandi al insanu yudahinu nafsa mudahana no harmigoy kono yimɓe ɓe mbuy ko faami al mudahana la yakunu illa linnasi lala anta tudahinu nafsak qabla an tudahina gayrak tawa wadde mudahana wonkimaki joni sa andi hino moƴƴere nden ɗahani wadde a puɗodiri ɗon e wonkiki immo waɗa we immo waɗa we immo a modi sakkitike a waɗali na mudahana ni ko ɗum ɗoni mudahanatu nafs ɗo ko an tun e wonkiki abdirbilana masala jon ɗahani janngude qur'ana yawmiyan ɗa mari wirdu ala wadde hay huyɗa jooɗi wonkikin no wiya ɗon ɗettu janga o accu seeɗa accu janga o accu seeɗa pooɗa ɗon ha nden ñande feƴƴira noon hara a jangali ɗo wona goɗɗo waɗanɗa mudahana ko wonkima kin ɗoftiɗa ki fooli jokkuɗa ka hiɗa waɗirana noon kadi goɗɗogoy konon andi haqqillaji buy e men ko faami almudahana la yakunu illa ma al gayr ko goɗɗo goo tun waɗanta o innama waɗu wiyami waɗata ma ɗum inna waɗay o inna waɗata o sakkitoma hulɓinde hula acca buy ko ɗum faami mudahana waddu law tudhinu fayudhinuna ka waddu law tudhinu fayudhinun ɓe yelike si tawi a ɗaatay wona nebbam ɓe wujoma andi iddihan ko ɗon ɗetta ɓe yelike sa wonayno kaare hoyɗam ɓe wujoma ɓe waɗine ko ɓe faala kon idan si en faami hande al insanu yudahinu nafsahu awwalan qabla an yudahina gayrahu en fowtoto ndaarugol yaasi taw si dewal waalike ɗo tum wonki kin e ɓernde nden no tippirde ɓernde nden wiya immo waɗa wonki kin na o wayla ronki ɓernde nden gi naccu wakkiloɗa wonki kin in naccum fowto seeɗa ɓernde nden gi naccota waɗu ɗum wonki kin a moodi ta waɗinan ɗum jokka ɗon ha ɗon feƴƴa ronka waɗude ɗo ko an e hombo gerdi ɗo billahi alayka njelo ko an tun e hombo tawti ɗo hay goto ko an tun ɗo ko hombo fooli ɗo ko wonkiki idan al insanu yudahinu nafsahu ayuha al ikhwa si tawi noon a yawti ɗo goɗɗo kadi no waɗine ɗum an tun e ɓeygu ma ɗon gerda accumi waɗa o acce ɗon modi onon kadi ñande wogo ɗippijo onon kadi acce nimɓe mari haqqeji onon kadi wolay ko faala gasi joni mi acci ɗon ha janggo ɗo ko mudahana ni kono ɗo ko bil gayri andi sen yeggiti wonkiki en ayni to haray ɗen bonnirede nder ga taw si neɗɗo noon ayni dammi yaasiji ɗin taɗi naatu o yeggiti goɗɗi naatino no ɓorude kono wiɗen du jayru goɗɗi naatino nder yuli hoggo ngon naati nder ton hiɗi ɓorude ɗi ñaamude o dogi o yehi o darike ka jolɗe yaasi kadi naatirɗon mo sakki goɗɗi ta naati to hande kadi joni ko ɗum o ayni dammol naatitataɗo ha kikiɗe inchallah ceerno wonɗi nder ton ɗin noon no ñaamude on no wiiɗa ɗin ɗon ko goɗɗi naatata wiimi ɗin ɗon si naati ko nun ɗi waɗata ɗi bonnay jayru ndun wondi nder ton ɗin ko nun wadde jayru ndun ɗin ɗon moƴƴina jayru ndu woni e joni sen ayni yaasi noon en yeggiti wonkiki hara en perɗaɓe perdinay idan ko ɗum sidan nun almisriɓe maaki asidqu sayfullah ɗo hunjoɗen nun jogitoɗen fi kulli shay'in ko ɓe wiyete ulama'u rabbaniyun ko ɓe wiyete al arifuna billah kala ka wiya itlaq ka defte kala ulama'u tarbiya haray ko ɓe kala yawitiɗo ɗum yo hoto ka adabu dunya wa din lil imam abil hasan al mawardi o ndaara ko homɓe ɓe woni eggude ton ɓe adda hino sappina needi o yi'e dunnunil misri maaki as-sidqu gongugol hakkunde ma e joomi ma sayfullah ko kaafa allahu kannon ka dow leydi ɗo ma wudi a ala shay'in kan kaafa ha hande ka naaɗaka ka tappira goɗɗum illa qata'ahu sina ka taccay ɗum mawɓe men ɓe maaka e wakkilare ko kaafa allahu
kata soppi wo taƴe en nantaɓe makka ɗum kamen idan as-sidqu sayfullah ma wudi'a ala shay'in illa qata'a تعرف المهم أن تكون صادقا فيما تفعل مع الله وأن تكون صادقا فيما تقول مع الله تستريح الصدق سيف الله ما وضع على شيء إلا قطعه كن صادقا ونقوم تتامكري عن المحارس عن الحارس بن أسد المحاسبي بيتابع abi oɗo alharisul muhasibi ɓe lolliri andirede ɓe maki as-sadiqu koni gonguɗo hakkunde mum e joomi mum huwa alladhi la yubali subhanallah ɗo noon accen hakkillo moƴƴo harisul muhasibi ɓe wi'i wo as-sadiqu koni gonguɗo huwa alladhi la yubali ko on woni mo wattanta hakkil hajaka law kharaja kullu qadrin haysi yaltayno kala teddungal e daraja e martaba lahu mo o mari kanko fi qulubil khalqi yaltaka nder ɓerɗe tagore nden min ajli salahi qalbihi fiyo ɓernde makko nde moƴƴu o moƴƴina hakkunde makko e joomi makko o haajatake ɗum ɗon kala aynuɗo jaahu e teddungal ka yimɓe ɓe ha o yeebi hakkunde makko e joomi makko haray o tardi ko waɗi ɓe wi man aslaha ma baynahu wa bayna Allah aslaha Allahu ma baynahu wa bayna al-khalqi kala etiɗo hakkunde mum e joomi mum wi'i ni haray hakkunde ma ɓe o tagi ɓenta mapine kanko jeyɓe kono sa moƴƴodiri e maɓɓe on bonodiri kono wiiɗa haray honto fokkiti kanko jeey ɓerɗe ɗe so yiltina yiltiki so fewtini fewti idan wala yuhibbu ittila annas o yiɗa kadi yimɓe ɓe jellito ala masaqili dharri e dow ko fotata abbere dharra min husni amalihi immorde golleji makko moƴƴuɗi ɗi o humpaka yo goɗɗo yi'ammo ɗum ko o humpa ko yo joomi men yi'ammo yoni wo kadi wala yakrahu ittila'ahum o añata o tikkata few si yimɓe ɓen ƴellitike humpitanike mo ala sayyi'i e dow bone mina amalihi golleji makko ɗi si o bonni bonnere ko kanko waɗi ɗe si yimɓe ɓen humpitike ɗum mettatamo ko waɗi ko kanko waɗi so yiɗano ɓe anda o accay idan o weltorta yoɓe humpito ko waɗi e moƴƴere o mettinta yoɓe humpito ko waɗi e bone ko ɗo woni as-sadiqu woli anna karahatahu ko waɗi wo añugol jiyaɗo o yimɓe ɓen yo humpito bone makko o dalilun ala annahu yuhibbu ziyadata indahu wo ɗum no tindini himo yiɗi ɓeydade martaba ka maɓɓe na ka joomi men o yiɗi ɓeydade martaba sina ɗum ko joomi men yo yi'u bonnere makko nden mettaynomo koye joomi men yi'u moƴƴere makko nden welaynomo kono so pottike o tertike joomi men tawi koyo tagore nden yi'u moƴƴereji makko ɗin o faala wana yo tagore nden yi'u boneji makko ɗin haray o hino faala ziyadatum indahum himo yiɗi ɓeydade ka maɓɓe hadi o ɗaɓɓa ɓeydade ka ɓeydowo o so waɗi ɗum naara o fawtike ko ɗo woni arraha ƴogato ƴogu kadi fotti ɗon a heɓay laaɓuɗa wo walaysa hada min akhlaqi sadiqin subhanallah alharisul muhasibi ɓe wi yiɗugol yo yimɓe ɓen humpito moƴƴereji maɗi e añugol yo yimɓe ɓen humpito boneji maɗi ɗum ɗo jeyaka e jikkuji gonguɓe ɓen ko yiɗata yo humpito moƴƴereji maɗin ko Allah ko añata yo yi'u boneji maɗa ɗin ko Allah amma tagore nden bimana aynitugol ma taguɗo on yeggintinte aynitugol tagaɓe ɓen wano ardinirno ɗen ko atti wo kadi wa am abil qasim al junayd ibn muhammad ɓeweteɓe muhammad ibn junayd rahimahullah ɓe maki as-sadiqu koni gonguɗo hakkunde mum e joomi mum ko andirte yataqallabu fil yawmi 40 marra wo gonguɗo hakkunde mum e joomi mum
hino yawani mo yiltagol ɓoro e ko wonuno himo wawi ɓorade e nokkeli 40 e hunde wotere ko waɗi ko goto o woni aynude wo wal mura'ino aynowo tagaɓe ɓen yathbutu ala halatin wahidatin 40 sanatan on ɗon no wawi tabitude hunde wotere haraw dillali duuɓi 40 ko waɗi ko yimɓe ɓen woni aynude aynuɗo joomi me en hulata eggugol mi wino ɗum ɗa hanki mi tawi jakay ko mi ɗaɓɓiti kon na ɗum woni ko ɓuri sellude hande ko ɗum ɗo en yaal ɗum e gurnan imamuɓe attiɓe ɓe yantaqilu intiqalan sari'an kadi hara kadi ko alda e faamugol e sinaɓe ɓeydike daraja kadi sa aynay noon goɗɗum ko wona ɗum haray anta an ko an woni an hum ɓen kadi ko ɓen woni ɓen haray ka raɓɓin ɗingol ɗum ɗo falno ɗen jangude andintinnen hoore men andintinnen julɓe ɓen fof toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala yo arkisu en moƴƴingol golleji meɗen ɗi yo arkisu en laɓɓingol golleji meɗen ɗi yo arkisu en kanko jalla wa ala aynitugol mo e golleji meɗen ɗin e konguɗi meɗen ɗin o danda en o pottina en aynitugol tagore makko nden ka konguɗi men e ka golleji meɗen اللهم اقسم من خشيتك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم لا والكسل كلا والبي والإبانتال